Tata wanyu wa Ngogoyo ni acokereria ringi hwaini wa muthi na ni mwihoko wakwa ati hari hothe muri Ngai ni amumenyereria na ni amwikite wega. Karibuni sana nituranitwo ta thiku igiri uguo na nindacokereria hana ndina maundu mwaki ndimuraga mungiona tata wa Ngogoyo mukamenya maundu mothe ni mabacirire na maundu mothe ni mega na ni marore na ndi haha nigetha tutuike akwaraniria. Umuthi ndirariria uhoro waki. Umuthi hena muthuri unjuritie kiuria na kiuria kiu nikio ndenda twaririe muthenya wa umuthi. Akanjuria atiriri, tata wa Ngogoyo niki gitumaga hindi ria ndireka na muti wakwa ukamiuka? Kumiuka ni kuga ati ukaruga na nja kana ugacomoka na nja. Ni kuri arume mathiaga gwikana wathi gwikana o wathi gwikana kamuti gagacomoka na nja, o wathi gwikana kamuti gagataikwo, o wathi gwikana muti ukamiuka. Uyu aroria niki gitumaga muti wakwa umiuke hindi ria ndirekana ndeithiriria na akanjira wona ndandeithia ni ngukena muno. Riu ri tutanambiria topic ya muthenya wa muthenya ndukarigana ndina maundu matano na undu wa gatano ndugakuhituke maundu macio matano maria matumaga ugithi wika mundu waku muti no kumiuka no gucomoka. Ndina maundu matano maria ndenda twaririria points ithano no itanambiriria ndugitikire gushare like na gusubscribe thini wa channel ya Tata wa Ngogoyo kana Eunice Nyambura N na witikire kuhihinya gakengere nigetha nda upload video ugakorwo uri wa mbere gukinyirwo ni video iyo. Na kuri ageni aitu mutikeigwe mwi mucii muno tondu guku ndimwiraga ni mucii, mutigacenjie mitambo ikarai channel-ini ya Tata wa Ngogoyo tondu guku niguo maundu mothe makoragwo mari mwaki. Na ringi ndimuririkanie uteithire munene mungihota kuhe ni wa gwitikira gushare like na gusubscribe thini wa channel yakwa. You share to as many people as possible. Undu ungi kwenda kumwirania atiriri, mukirorera video ri mwirorage video nginya cikarikirira tondu ria mweka uguo ri niguo mundeithagia na mwacemania na ads ri mutigetie kuhituka ads tondu ads icio ri nicio ciikaga ati nicio cindeithagia. Otherwise karibuni sana, ni ndimwendete muno nigetha tutwarane. Riu ri kiuria kiu ninjurite ni muthikiriria niki gitumaga we agikana muti wake ukamiuka, niki gitumaga muti waku umiuke. Na ndiremenya to muthikiriria urite kiuria giki ni andu aingi muno, ni arume aingi muno mathiaga gwikana miti ikamiuka. Niki gitumaga miti imiuke? Reke twaririe uhoro wa maundu macio nigetha tumenye kuria tukuruta kihonia. Undu wa mbere uria utumaga muti umiuke hindi mundu arekana ni uyu: ongikorwo kameti gatenderu, ongikorwo kameti gatitenderete, ona ungigeria kuingiria muti no urika atia, muti no uricomoka tondu muti wingira thini ni tondu wake ni tondu wa utenderu ucio. No riu ni kuri mundu wendaga kuforce kuingira thini, ukaingira thini na mundu ndari prepared. Koguo the moment mundu waku atuika dry ri, muhiki atuika dry kana mutumia atuika dry ri, umenye ona waingira thini muti no urika atia, muti no uricomoka tondu utenderu kana lubricant ino ri ni teithagia muti wika atia, ni teithagiriria muti gutuika kunyitio kuria thiini. Koguo ndungika atia, ndungicomoka. Koguo ungiingira mundu utaitite tumaitu kana atuika wet wega, umenya muti no urika atia, muti no uricomoka na nja. No ndu wakamekwa ukorwo wega tenderu undu urehagwo niki? Ni ndimwiraga maita maingi ongikorwo mutiri na kindu gitagwo foreplay ni cangagira handu hanene muno haini muri mukorwo muri prepared. Mundu megukorwo ari prepared nake mutumia akorwo ari prepared. No ngikorwo mutiri na foreplay ya kuigana, ona ukiingira haria ri ni ugukorwo wina thina munene, na thina ucio ri ugucungirio na waingira ri kamega gakarega muti gakaminja muti na nja. Koguo ri ona wagiria kuingiria muti no wikate, muti no kumiuka. Na undu ungi ucungagiria muti gwika ati, muti kumiuka ri ni mundu angikorwo ena conditions ya medication. Mundu no akorwo ringi ena kaundu karamugia. Koguo hindi ciothe mwathi gwingiria muti no wika ati, muti no gucomoka ucomokaga. Ucio ni undu wa mbere uria utumaga muti ona waingirio thiini no kumiuka, kamuti kaingira thiini no kumiuka. Undu wa keri, point number 2 iria tumaga muti waingira thiini umiuke, ni kuri arume me miti minini muno na ndimwiraga wakorwo wina kamuti kanini cokeria Ngai ngatho tondu mucio no mumbire wa Ngai. Ni kuri arume me muti munini muno ati kamuti kau ona gokia ri gakorwo kari kamuti kanini muno. Koguo mundurume ucio hindi athi kuingira mutumia na mutumia angikorwo aihugite ri muti ucio ni turia tunyitagirwo uguo nigetha geke ati, nigetha gatikae gucomoka nja.
wanaigua mundu akiuga ndanacemania na mundurume ati akororaga gacomoka nanja akororaga kaminjuka nja koguo ungikorwo wina muti munini ukiingira mutumia muti ucio ni uthiaga wega atia ni uthiaga ugatenderuka ugacomoka gagatenderuka gagacomoka koguo ri genda gutinda geka ati kenda gutinda kanyitiriirwo uguo nigetha wiki ati nigetha uhote gwika uria ureka nako utangikanyitirira ge gwikaraga geka ati gagicomokaga ucio ni undu ungi utumaga muti utinde ugicomoka hindi ria mureka atia hindi ria murekana na mwendwa waku. Point number 2. Point number 3 ni kuri kindu gitagwo sex position. Ni kuri position mwendwa waku angikoma nayo kana angikara nayo na angu ria aikira nayo ri we mundurume wagire kuingira thiini ri ndungihota kuingira thiini koguo uringagira muti ugekate muti ugacomoka nja o waingira muti ugekate muti ugacomoka nanja. Position ni mataga ni iriku koguo ni wega hindi ria murekana mukahota kumenya ni position iriku muikanaga na mukaigua muri satisfied nayo iria tatinda ikimiura muti nanja kana ikiminja muti nanja. Position ni undu ungi ucungagiriria muti gutinda ugika atia muti gutinda ukimiuka kana gutinda ukiruga nanja. Position tondu uria wakoma ri ni kuringana na mundu waku ri penetrate na njira iriku kuri undu ungikoma mundu waku arimo ni gwika ati arimo ni penetrate thiini wega koguo position iria ukomaga nayo ri no ngimenya ni position iri ni wega gucenjia nigetha inyuothe mukorwo muri ki nigetha inyuothe muhote kuenjoy na muhote gukenerera ndamurano wega. Iyo ni point number 3. Point number 4 ni kuri kindu gitagwo loss of erection. Yuga loss of erection iri ni kuri andu ingi mekujuria ati loss of erection ni iriku ni kuri mundurume ungienda gukia na ndokagia na ti kwenda gwake ni maundu ria mekite ni maundu maria mamuthiurukiirie kana maundu maria mamutindikite ukageria gukia wanaigua mundurume akiuga nie ngeragia gukia ngekatia ngaremwo. In fact ni ingi muno mokite inbox yakwa makijuria kana ni kuri dawa ingi mahe ya gwika atia ya kuongerera moki tondu matikaga ati tondu matiukagia. Loss of erection iri ikaga ati ni cungagiriria muno hindi ria murekana o waithi kuingiria muti ugekate muti ugacomoka o wathi kuingiria muti ugekate muti ugacomoka. Na loss of erection iri ikusagwo ni maundu mariku kana lack of erection ikusagwo ni maundu mariku ni kuri maundu maingi muno mangituma mundurume angikorwo ena stress erection yake ikoragwo iri thi muno ndokagia gekate ndokagia akarikia okagia nuthu kana ukona fifi mundu ni aremo ni gwikate ni aremo ni gukia wega yani ndokagia muki ukinyaniye muti ndurugamaga uria kwagirire ni ukusagwo ni kindu gigwitwo ki stress no icangire muno mundu onageria wikate onageria kurugamia ri eki ati aremo ni kurugamia ni tondu na maundu mamutindikite ni hari no ndungi witagwo ki medication issues ogikorwo mundu hena kamurimu karamutindika no aremo ni wikate no aremo ni kurugamia uria kwagirire koguo ona ingiria thiini aringiraga thiini muti ugatindiruka ugekate ukauma nanja o ingiria thiini ri muti ugatindiruka ugekate ukamiuka ukauma nanja. Ucio ni undu ungi ucungagiria medication no itume ki no itume mundu utondu ena condition ona ingiria thiini ri muti ugacomoka nanja. Na ni hari kindu kingi kia muico gigwitwo minoga nawo ni itumaga mundu meno akorwo aturite ari munogu koguo ri ona ageria gukia ri tondu waria nogete ri ageka ati akaremwo ni gukia no ndigwicira ni hari mundurume ungiremwo mundurume ona angikorwo munogu atia one nyama ni weno ndigwiciria mundurume ona angikorwo munogu aigirwo kame haho na ni kaba oe kame atigane na irio arege kuria irio koguo ri minoga muno ndingicungiriria muno tondu murume ona ungikorwo ni munogu kaba akwire hau mundurume ni egukwira hau kame-indi tondu gutire kindu kingi mundurume akoragwo ena bata nakio ta kiu ni akiendete koguo ri minoga no undu umwe ngituma tondu ndi kuri mundu ngikinoga aigua ni aboikire gutire undu arenda gwika ati gutire undu arenda gwika arenda gukoma koguo ucio ni undu ungi wikaga ati utumaga muti ona ingirio thiini uturagwo miukaga ucomokaga nanja. That is another point. Na ni kuri mundu ungi ungikorwo ndokitie wega tari mutumia ni kuri point ya 5 ungikorwo ndokitie wega lack of proper arousal ungikorwo mundu waku ndokitie wega ungikorwo we ndukitie wega ucio ni urehaga thina munene muno ukona mundurume ni aragiria kuingiria thiini no ageka ati ona ingiria thiini araingiria thiini ugacomoka aingiria thiini ugacomoka muti ucio ndutwikite stiff enough ati no uhote gwika ati no uhote guikara thiini koguo wiingagirio ugikaga ati ugitahukago na nja waingira kamega kautahika waingira kamega kautahika koguo ni undu wa bata muno inyuĩ
mukorwo muri prepared na nikyo njaragia horo wa kindu gitagwo foreplay mugakorwo muthakanitie wega mugakorwo muhutanitie wega nigetha inywe riri mugakorwo ni mweka mugakorwo ni mwatuka prepared ti kuingira haria ningi mukambiria mathina mangi mundu meingira thiini kumuyoka ginya makauga ni mekire ate makaigwa ni maboekire macio ni maundu maria mangituma muti waingirio thiini ukamiuka Nĩngwongerera point ya mwiso na point ya mwiso nino ongikorwo mundume ena kindu gitagwo erectile dysfunction. Erectile dysfunction ni kuga ati mundurume ndokagia kana ena thina wa gukia ndokagia ati onageria kuhuta onageria gwika ati mundume uni ari na gathina ndangihota gwika ati ndangihota gukia mundu ucio ni akoragwo ena thina munene muno tondu na hindi athi gutonya haria githima-ini ndangihota gwika ati joystick ni iregire gwika ati joystick ni iregire kurugama kwoguo joystick no wira uni gwika ati ni gutinda igitenderuka kiumagaja o kumiuka ni tondu waki ni tondu mundu ndarokia ni kuri arume matokagia by the way na ti kwenda kwao ni mirimu amwe ni marwarire amwe makarigo megwika ati nikyo ndimwira arume matura kwa ujipa makenywa ujipawa nigetha mone kana ni mekwenda kuongerera hinya ni arume ingi muno ha ndeithite na ndawa cia kuongerera hinya ucio kwoguo ri ukona mundume ungikorwo ndarokia ri ukona ona ingira thiini mutina urika ati mutina uri miuka ni kuri mundume utangihota ku hold an erection ni kuri mundume utangihota ku keep an erection ndangihota mundume ucio ringi ona arokia nuthu second igokire nikahorire kana ogokia wona ingira haica iguru kana oka iguru ri ukona nieka ati ukona mutini wa rigorana ni wahoha ni wagua riu ri mundu ucio ri ungihota kumuteithia na njira iriko muti ugeka ati tondu nduri na hinya wa gwika ati nduri na hinya wa gutuika Steve nduri na hinya ucio mundu ndokagia piu na ni maundu maingi muno matumaga mundume ari mo ni gukia nginya tucohi twarume manyuaga tufani tucohi tu ni tucungagiriria muno mundume kwa gwika ati mundume kwa gukia na njira ria yagire kana kwa gukia at all ni kuri ndawa ici andu mathia kuigira makambiria kunywa uthukagia mwiri waku utekumenya ni mwiri waku urathukia. That is another point. Erectile dysfunction mundume ndokagia at all uturaga na mutumia nginya mutumia ni acarie mpango wa kando na njani tondu waki ndumuhingagiria bata wake na nikende mwira maita maingi mwitarume ungikorwo wina gathina ta gaka thie ugacarie ndagitari ni ndi haha ndimutaririe no nie ti ni ndagitari kwoguo ni ume haha uthi kuri ndagitari nigetha ndagitari eketa ndagitari aguteithie ni njuka haha kumuteithiria nigetha ungikorwo wina maundu ta maya ri umenye kuria ungiruta uteithio tondu nie nyendaga wika undu mwega na ndiendaga uhoro wa kuhenia mundu ati ni woka ni guthondeka aca nie ndiguguthondeka ni njuke haha ngutaririe nigetha wona wina maundu maya ugathi ukona ndagitari nigetha witikire gika uwike ata nigetha uteithike kwoguo maundu macio ndaririria uhoro wa erectile dysfunction ri ucio ni ucungagirwo ni maundu maingi nginya mirire ria turaria thikũ ici ni tumaga nginya njohi ria andu maranyua nginya drugs ria andu maranyua ni itumaga ukorwo wina kindu gitagwo erectile dysfunction. Kwoguo ri maundu macio ndatari hau gikorwo ni ucemanagia na undu toyo ni ucemanitie na undu toyo ri ukonaga ati muti thaa ciothe ni kumiuka uramiuka ri ta withuthuria umenye kana maundu maya ndaririria ri wi category-ini ya undu uria maundu maya ndangiriria kana ni hari undu umwe wi ukoragwo naguo ringi ungikorwo ugituma maundu maya mahanike. Nie njugaga ndĩromwa kama enjoy ndamurano by the way andu ni makenere ndamurano tondu ndamurano ni andu ni Ngai waugire andu mekanaga kwoguo ri ino giki ni kindu gia gukenererwo tiga kwenda kwire gwikara na thina we menya uria ugwikara na mwenda waku nigetha inyuire mutuike gwikate mutuike agukenerera ndamurano. Muthuri uranjurite kiuria kiu ngwiciria ni ateithika na tondu muthuri ucio wateithika ni athuri aingi muno mateithika haha ongikorwo we muti waku ni umiukaga ongikorwo muti waku ni umiukaga hindi ya murekana please maundu ma ndatariria haha thie wirore umenye uria ungihota guteithika na wona weka uguo ri na githe ndamurano ndigugithakara na githe mutumia ndegugikena na githe muthuri onake ndegugikenerera tondu ndamurano iha nigetha andu mahote gukenerera. Hwaini wa muthi ri ndeke nginyie hau ni tondu ni njui hari mundu ndariria no hari mundu wanyita kaundu reke nginyie hau muthenya wa muthi na ndimuririkanie oro ringi uteithire mungihota kuhe tata wa Ngogo ni gwitikira gushare like na gusubscribe thiini wa channel yake tata wa Ngogo uyu atiri uteithio ungi angienda kuma kuri inyui ni mwitikira gushare like na gusubscribe na mukeroragira video ciakwa mukarikiriria na mukeroragira ads cioka mutikarogage ads mugatwara na ads ni ya seconds ikathira ugathi na mbere na video no hihinyaga kengere the moment da
upload video ugakorwo uri wa mbere gukinyiro niyo. Mutikigena utuko mwega na mumenya ndimwendete muno 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 na ndimuhoyagira. Shalom, shalom, shalom.